scientific survey, and maybe other firms too. Uthuthuria wa kambuni kiumbe ya uthuthuria ya TIFA uria wikitwo gatagati-ini ga tariki 1 na tariki 4 mweri uyu wa 10 wonanitie gicunji kia 69 bari igana kia aikari gitaro-ini kia Mount Kenya ni mareganite na riendekithia ria kubagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua ni gicunji kia 20 bari igana gikinyita baru ndereti ino. Ungirorania na aria me mwena uria ungi wa other regions iria itari cia Mount Kenya ni turona only andu manyihirie nuthu yao iyo ni 47% matira support muswada uyu no ni mara support muswada uyu ugicompare na aria matara support 28%. Na riri gukoretwo na kiuria gia kungitwika Rigathi Gachagua ni abagoro no unginyitirira ithenya riri. Minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki endekithitio kunyitirira giturwa giki na gicunji kia 37 bari igana. Minister munene Musalia Mudavadi gicunji kia 5 bari igana. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro gicunji kia 5 bari igana. Nake gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru akanyitirira na gicunji kia 5 bari igana. No turonire proportion ene muno ya Kenya matiui maruga matiui no president mengeja president egecagura tuike kuingira giti kia president koro Gachagua ni egwikaro impeachment ni turona almost 33% ni mugete matiui. Ciuria ici iria iroririo muingi kugerera njira ya thimu TIFA yugite ati gicunji kia 36 bari igana kia aria mararegana na kubagurwo kwa munini wa president Rigathi Gachagua egitikitie ni kuonero aronero. Gicunji kia 18 bari igana egikiuga ni undu ni mundu wa kwaria uma. Riri gicunji kia 15 bari igana kiugite eria ya maikare thi maranirie niguo marikie kimera kiao kia wathani. Ile ngene gukorwo ndaruta wira wega kira twitaga poor performance kana bad leadership no horo wa also wa ungumania ile twitaga ni corruption kana ukorwo akihuthira ofisi yake tari wega the abuse of office ni roka at 13%. Maya mokete thiko igire thutha wa mutaratara wa kungania mawoni ma muingi megie kubagurwo kwa Rigathi Gachagua gukirikirira aingi makiendekithia kugia na wiguano gatagati-ini ka munini wa president Rigathi Gachagua na president William Ruto. Geribotera Inooro TV, Jitago Masi, Wadia wa Murithi.